adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. West Karbi Anglong dong kamukam rong supia long kidam tang phai kuni ni phai ki thomarni BJYM West Karbi Anglong District Committee atum pen patir piponsi Assam Pradesh Congress Committee amai pu Gaurav Gogoi West Karbi Anglong ninia pharman nang ka humri ke ba puthak Gaurav Gogoi ami phi ki ka sai ke ding Lason si Assam along ka chithang klong Congress leader Gaurav Gogoi West Karbi Anglong arni ni niaphan ka humri wanglo sita alang ni West Karbi Anglong ke wangke BJP party atum pen ke ning ing samse la pen Gaurav Gogoi go back pu hang taram ponsi air set prong set ka chisong padupon Kidam tang Congress Sarkar India long pinang an aningkan charide rapita Karbi Anglong district ke kaching thura side thang ta avi lapen kapre ka hinta paprang dunde sita BJP Sarkar wanglo pupen ke Karbi Anglong district arlo tami prek jamason kaching thur do pondo lasinon alang li West Karbi Anglong ke wang pen Karbi Anglong arat lapen obe ki mia duma phan ke pamang hu phan si ke wang chot pusi BJYM West Karbi Anglong district committee kongchun bang khonsing tok pi pen lamthe paklang pot on alang litum Congress atum je kiwi kong all India long tame Congress ka party ka durbol ong si Gaurav Gogoi son phanta deputy leaders of opposition Lok Sabha long claim nang ko ba parjap nang ko adema leadership de all India lo Congress ke lasong si Assam lo da komane Congress leader strong dolang ma avelo Gaurav Gogoi bhansi ing strong pick si gitin lo mat hek bi si tin lo lahansi mane bahari bhara si tin lo satu mil dum chinglo podang te Karbi Anglong ara da phanang ke wan pini tung party wa haidet pusita hon sinang ron pi da hoke dam tangason daso hon pen sar pi mara tu mana chupa chivung po daso a hon kapa chichi pen sil tum han mangke politics nang klem ipo lasi chok che la mangke tum kroi Bangso sa kiding ahut laso along Rongkhang Lems Chairman Mongol B Ward Commissioner G2 Terang BJYM West Karbi Anglong District Committee Maipu Anando Ronghang Kongchun Bang Khonsing Tokbi BJYM Mandal Committee BJP IT Cell lapen kaprek BJP Party kaching hon arada tum chitong dun Organize nang kok mate labang somi phiki kai nang kok the bangke lalo je Gaurav Gogoi kedam tang apor penang alangli aning kere pen lam pinchat lo la pen kela da Karbi Anglong sita me bang pen alangli atokano kahumri ji polam tado la selangli la bangso kahumri long nil tum kham khelo la pen kinil tum sodak pen pinrem lo ka pinrem the bange la helo alangli ke anti Karbi la pen ke anti khilonjia la pen ke anti development alangli ke la so sai sike claim alangli ke khayang bong apachar boje phan la pen ke Bangladeshi made keche so tum phan alangli ke kerai koma bang kupinak Lasi nilitum sodak pen alang lipan pinrem lo kedam tang aporan pustame Assam long pustame theglong lelitum jay litum kaching honai Chief Minister Sir Dr. Himanta Biswa Sharma alang li team pen alang litum kabor pen atokano la komane Bangladeshi atum kedo keche eso tum kedo dima bangke alang li eviction pon lo laso eviction long ke Gaurav Gogoi bangke ke kham khedun athe polote lake ilitum chini lo alang like Pakistan agent lapen ke Bangladeshi agent busilitum hok nang kokpo Borthol pen Priyanka Balmiki KATV News Difu pastorate injur marlia maya tum pen patir piponsi kedam tang phai koni ni phai ke thomarni difu mondul yalong katalon pon Bangso katalon maya long difu pastorate injur marlia mai phi sang pi ser hun disopi mai kache pahem phi ponalong DPIA chunbang PC lalchan himi ahin pen mai ki phalam the paklang pon Bangso katalona maya long difu pastorate chairman Mondolia sir Joyram Teron kachitong dunalong pastorate secretary senior Mondoli Hemari Rosivelingti longri pastor Reverend Lallan Moya pendang lok pastorate arlokido Mondoli Chris yalong pen injur mardi atum chetong dunrinti Bangso kero karcho amaya long rong sopi Mondoli injur marli ahin pen arnam kero alun ijir lun ponsi longri pastor Reverend Lallan Moya ahin pen arnamalam than parju pon
bang so pia sona son ke patu chepati stami paman ponlo kachepati sai ke ding hut longri pastor Reverend Lallan Moya terang lapen KAMF field secretary Reverend R Laltha Puya terang hini chetaksi musical chair blended drum running race water bottle filling pendang lok football ki patu chepati stami paman pon bang so hut ki hayatum arapan pastorate injur marli amai mai ki serun sopi chung bang pi si lalchan himi sika kathar pi anati sopi lapen mirlin teron pi atum pensi nong ap bajer pon lapenan para football ke pathu long ki hay atuma phan pastorate chairman mondolia sar joyram teron ahin pensi nong ap pondo lapen kerem atuma phan pastorate secretary senior roswell intia hin pensi nong ap bajer ponlo bangso api pastorate secretary junior mondolia sar rate strong parahin pen kijut ahirjumi hangponsi kapathu jai mek pajut pon news report KATV news Kedam tang phai ko ni phai ki thomarni so cheng thenta karbi ron saramaya ki mia bang phu ke par jabamai paman ponlo labang so mai long ren singing te hin ki japon along aur hi sar pu aman pen karbi ron sar therapy amai kong chun bang rupen hanse dun mai phu aji drong pi tong keswar rong pi lapen nya sing nar tum chetong dun si mai RDP dun bang so hu la khakra tok si so cheng thenta karbi ron saramaya ki mi ki japon thu jia phan pura bida sing lek the phan mai phu jiten kathara phan dun mai phu Biren killing upon Kong Chunbang, Sivoram Tiron upon Rob Chunbang, our Pupek Ponsi Miss Senpen Gizaponji upon Tan Pachinitica. Karbiro Saramai answer say as a Kong, Kibang Tampon Chuji upon si our Pukachilara siding pondo. Bang so Kimiarpu, Pachibak a siding along, Bang Paroso say our motum chitong dun pen, my RD Kipidunapod, Stami Tiripi, a Maya hin pen, Kachuro Pajerpon. Ini lebang so sejeng dhanta Harvard da Parkup LP school mid school long achata benda apil long bang so ame ke dupon ke kapre kai lo ning zum kar birong sarame ane an so si ke pang tang pon dian so si lebang so keng kam ke yor ti pan sing ni tum ki ni lebang so ame dupon lo kedalang tum pini bang pu ke celara arni lo ning kana sega melo lebang so ning kana sega melo selang tum bang pu celar polo so cheng dhenta pen Bharat Phangcho KATV news Lakapli Socheng constituency ke parlo hamren pen kilometer in koi rapho kahelu langtenga rong umtuba pualang roi parai harai kache leng kisung krung ajok karbiang long ton mas council pen ke rapi ponlo asaya mo ki claims rami patang ponlo bonta sai tang det pen chikloi jon ni aphi puthot kalwardamang lang tong thu plin ajok nonabang ki roratum kache leng kisung abang ki kai kia son thak thaksi kisung phonang koklo Bangso Calvert ki do sai ki claim bang mati contractor ki Joyram ti sopensi claim ponlu bonta alangli asai ki claim ki mission kali deramat mit hangali aphanchot kachima thal lok pena joksi nona bang ki roda tum puthot sung thunang kok no pusi ningji pon Calvert lang tong plin a piece ta me Joyram ti so alangli chedam pen claim pon thu pa mepu puta chichak te kang thu puta hadak arong sar pen nang pachini do claim to me popu chichak de the pisita non pu anta ki claim pon thu ji aphan ang thek thang not ta wilang puta nang pachini dun kado kave doning koy au somartum school ki dun ke dam ke wang akisung du koklo puta hadak rong sar pen nang pachini dun tu kalwala lo mat naman to da pon da doning ko da ra to sumar ke tajel sumar ki din ko so jara doning ko ti da kami kemlo ta ka ta manda de Kumal lo contractor ko तो गेराम तो चला अब खाना वाले पे गए पीन लो तो फोका बोला चला सो तो बार कोना बोरो ना पारो लोनी के चला सो जो कि की हुरा भाई की तो मैंने कुछ हैंग खुला भाई हम
Sudah kan mana fikir kan suka miji kita malah udah kan. Itu hang itu. Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. Pinia berta bangkil ansi kang ton lo dumit hak mi kardom.